Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Alit-alit kelas telu sane sayangan Pak Guru lan Bapak Ibu Wali sarang sami sane bakti didiang. Makin iraga melajah bahasa Bali, makin sampun wenten iraga ring tema 3 tawi tema telu. Niki wenten melajah adan bebandan. Nah pimadan bebandan. Bebandan nika kalau ring bahasa Indonesia nika muasto benda. Benda di sekitar iraga niki akeh nggih. Contohnya wenten botol, wenten pulpen, wenten buku, tur ane tios-tiosan. Nika madan benda di bahasa Indonesia. Yen di bahasa Bali nika madan bebandan. Bebandan. Nika wenten ring buku santun halaman 33 nggih, bebandan. Nah, bebandan nika akeh warna lan bentuknya nih. Nggih. Contoh Pak Guru sane wenten buku santun wenten ember. Ember nika liu warnane. Wenten ember warna bara, wenten ember warna selam. Nah, lakarnya napi? Ember nika wenten melakar aji plastik, nggih. Wenten masih melakar aji napi? Aji sekaleng, nggih. Nah, aji sekaleng. Dream nika nggih, nika ember, nggih. Wenten malih contoh nelianan cedok. Cedok, uning alit-alit cedok. Nah, cedok nika adalah gayung. Ane angin di paon, nggih. Ane angon di kamar mandi, angon manyus nika gayung nika madan cedok. Nah, cedok niki masih liu. Melakar aji plastik, nggih. Liu warnane wenten bara, wenten kuning, wenten putih selam lan ane tiosan. Nah, wenten masih meja niki bebandan masih nggih. Nika benda masih. Tapi lakar meja nih wenten melakar aji kayu, wenten masih melakar aji besi. Nggih. Lenan kan meja wenten contoh bebandan lenan. Nah, nika wenten panci, nggih. Panci nika melakar aji aluminium. Nggih. Nah, nika bebandan elingan. Alit-alit sampun uning nika. Nggih. Mangkin lantur Pak Guru, sampun nika melajahan bebandan. Mangkin iraga malih melajahan nyurat aksara Bali awando, duang wando, telung wando. Nggih. Minggu sane dumunan Pak Guru nenten-nenten nyelasang, mungkin Pak Guru jelasang. Nggih, napi madan awando. Napi madan duang wando. Wando nika yang di bahasa Indonesia suku kata. Nggih, suku kata. Awando artinya satu suku kata. Duang wando, dua suku kata. Contoh, tebu. Nah, tebu nika kudang wando ada nih. Duang wando. Nah, pikrano duang wando. Tebu. Nggih, nika madan duang wando. Yen tebune. Kudang wando nika. Tebune. Nika madan telung wando. Nggih, 3 suku kata. Nggih. Tebune dawa. Yen gentan kudang wando ada nih. Ngiring hitung. Tebune dawa 5 wando. Nggih, lan seterusnya. Nggih, nika mawasto napi wastane kruno mawando. Awando, duang wando, telung wando, lan petang wando lan seterusnya nih. Nggih, nika wastane wando. Nah, sampun alit-alit ngresep kruno awando, duang wando, telung wando. Nah, yen sampun ngresep elingang nika pelajahan Pak Guru sane minggu-minggu sane sampun liwat. Nika aksara Bali, aksara yang janone. Ano cara kodata sawala nika terus nggih. Terus salin kengken cara nulis A, kengken cara nulis no. Yen sampun alit-alit apal nulis nika, mare alit-alit akar ngresep carane ngareanin kruno awando duang wando nika.
Contoh nih, bo, kengken tulisan nga, kengken tulisan bo, mo, duang wando, mo, kengken tulisan kengken tulisan mo. Yen gabungan, yen dari yang besi, tadi nih ngabo, duang wando. Kengken caranya nulis di aksara Bali nih, aksara Bali nih ke aksara wianjana. Sampun niko malih siki pelajaran aturun Pak Guru. Ane ben besi mungkin aturan Pak Guru alit-alite pelajaran megending. Megending niki ngingetang tapi wastane iraga ring NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bendera niraga wantah merah putih niko bendera Indonesia. Niki wentan di Bali gendingane, Pak Guru ngaturin contoh. Merah putih bendera titiange mekibaran di langit terang galang ni kelambang jiwan rakyat Indonesia. Merah berani medasar hati ni suci, pusaka adilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera titiangi. Nah, niko mewasta gending merah putih. Menika pelajaran dumun, pelajaran yang aturan Pak Guru wenten tetelu, wenten tetiga. Saneka pertama, pelajaran yang aturan Pak Guru nika ini bebandan, tawi benda-benda yang ada di sekitar kita. Ane nomor 2 napi kruno wando, duang wando, telung wando lan petang wando. Nika elingan. Ane siduri aturan Pak Guru kesusastraan Bali ini megending sane menjudul merah putih. Menika dumun Pak Guru ngaturin alit pelajaran raina mangkin dumugi alit-alit sehat lan gelis dua selagang melajah. Pak Guru ngelusur pamit. Om santi 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 om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.